Nā kiengi tūheitia tētahi kākahu hou mō te tira orimipia o Aotearoa I whakaihi te rānei ki tētahi hui ngā motu hake ki tūranga waiwai marae. I tai ake hoki a Harata Brown, e mea nei ko tana pūrongo. He tikanga Māori. Hei korowai te tima orimipia o Aotearoa. He mea whaiwhai te tikanga I tutuki I roto I te rua te kautau hi Pāke nei. Te wā o te ariki nui te ātairangi kāhu. Te rangi tonu nei, he rite ngā whakaritenga, he rite te mana kia tau mai ko te hono ki Matariki ki ngā pokowhiwhi o kiengi tūheitia. Ko te hono ki Matariki te ingoa o te kākahu nei. E hono nei ngā toa orimipia o Aotearoa ki te paki o Matariki. Ko te rena I te taukaea o te hononga, kua rua te kautau e tūnei, kā rua ko te whakamana I te kākahu, te tapa I tōna ingoa, te whakātu atu ki te ao katoa ai anei, kua whirinaki, kua whaturia, te ahurea Māori, me Aotearoa whānui kia ngā tahi ai te haere. E rua ngā kai kawe I te haki, a he hoa haere tēnei kākahu hau, mo te kākahu e kia nei ko mahutonga. I was involved in 2004 with Mahutonga, with Te Ue Davis. It's about providing something that inspires our athletes to go out there on the world stage and represent us. Ko te toa orimipia o te ao mo te whiu poro āwhio, te kaikawe I te kara o mua. A tai mai ana ia me tana tira orimipia o Aotearoa ki te whakarangatira I te kaupapa. It's a sentimental piece that represents so many wonderful values. It's about our whānau, it's about family, but it's the blessing that has been received on behalf of many iwi, many nations, that it gives us the courage to continue the work that we do. Hei a pōpō tū ai te rā māka I te kotahirau rā, tai noa atu ki ngā kēmu taumāheke heke o te ao, kā tū ki pari wiwi. Harata Brown, Te Karere.